Ngiyalibingelela lonke bathandekayo kulesi sifundo salamhlanje. Mina ke engikhuluma lani ngumfundisi uGresham Mlilo. Ngizawunxusa esincedisana sonke abafundisi bana baziveze. Salibonani balaleli lababukeli, siyabonga ukuhlangana ngesabatha elingcwele okukhuluma ngumfundisi Mila Dube. Ngiyalibingelela bandla. Singena phakathi kwesifundo lesson 7. Sengathi uNkulunkulu angasiphathisa xa sifunda lesi sifundo. Asithatheni ithuba leli sibeni lomthandazo. Baba wethu sekhaya ezulwini, siyabonga ngomusa langothando lwakho. Ukhona ofuku usivezela khona ngosuku lwanamhlanje. Siyakunxusa ukubana usinike inhlakanipho yokuzwisisa ilizwi lakho. Sikhulise ekukholweni lasekukwazini njengoNkulunkulu olamandla, umdali wezinto zonke ezikhona emhlabeni. Ubusulungisisa izimpilo zethu zifanele umbuso wakho oyingcwele. Sigcwalise ngomoya wakho. Sikhuleka silokukholwa egameni likaJesu Kristu. Amen. Amen. Siyabonga bathandekayo ukuhlangana ngaphansi kwesifundo esithi sona isivumelwano esinayo. Indinyana yethu esiqala ngayo namhlanje ngo-Exodus 19 esincane ngo-4. Ngizakhe ngiyibale lapha eBhayibhelini. Exodus 19 esincane ngo-4. Ithona iBhayibheli evesini ngelesine. Nibonile lokhu engikwenzile kwabaseGibhithe nokuthi nganithwala ngamaphiko okhonzi nganisondeza kimi. Lesi sihloko sesifundo salamhlanje esisivezelayo ukubana uJehova wenzelani uIsrayeli. Kule ndaba exoxwayo esifundweni salamhlanje bafundisi. Ethi kulomfana omncane wasengena phakathi kwengozi. Lumfana wayehlala nje emulini empofu, emulini ngani yaswela. Emulini yakwawo babe isikhombisa. Umfana lo ngenxa yengozi ayingene phakathi kwayo wagijinyiselwa esibhedlela. Efika ngalesibhedlela ke ayewalaliswa. Ngicabange ngemuli yangakwakhe kuqala. Emulini yakwakhe bathi bona bebeyisikhombisa ukuthi nxa kudliwa kuswelakala ukudla, nxa kunathwa ubisi chago babeletha inkezo eyodwa. Inkezo eyodwa bese beyabelana bebabili. Nxa unatha kwakumele sithi uqale ulinganise ubone ukuthi awutshoni kakhulu uzuqede omunye. Uthe sesibhedlela umfana wabona umongikazi esiza ephethe inkalakatha yenkezo igcwele uchago so. Wavula amehlo wakhangela ukuthi ngokwani. Wakhangela uchago, wakhala umongikazi. Wezwakala sebuza umongikazi ukuthi ufuna ngitshone kangakanani lapha. Umongikazi wathi phuza konke, phuza konke. Kusifundo salamhlanje bathandekayo. Sizawunanzela injongo kaNkulunkulu esisuka kuNkulunkulu ukuthi uIsrayeli anathe kabanzi. Lathi thina siphela namhlanje sinathe kabanzi emthonjeni wosindiso. Kuza kwenaba kakhulu ngomthombo wosindiso. Asikhangele sona isihloko salamhlanje Ndlovu. Lina libonile lokhu engikwenzileyo kumaGibhithe nokuthi ngalithwala phezu ngamaphiko okhonzi. Ukubuyile esikufundayo maqona lesi sihloko uhlanganisa isihloko lesi ngitsho uhlanganisa lendlela yokufunda kwekhanda. Now sivezela ubudlelwano. Sibona ubudlelwano phakathi kukaNkulunkulu loIsrayeli. Sesithi phakathi kwalobu budlelwano lina sizwe sako-Israyeli libonile ukuthi lidlule phakathi kwenkambo lananzelela izinto ezenzakaleyo phakathi kwale nkambo ngobudlelwano esesibe labo
ngesivumelwano esenziweyo lina libonile lokhu engikwenzileyo kumaGibhidi ebese sithi hayi alibonanga kuphela njalo kulesenzo esihamba lokubona kwenu mina ngiliphakamisile njengani njengokhozi ngamaphiko ngaliphakamisa ngaliletha kimi. Now indinyana uyaziwa ngekhanda lapho isivezela ukuthi enkambweni yethu okukhona kunengi esiza kubona nxa silobudlelwano loNkulunkulu, kunengi okumangalisayo okuhle esizahlangana lakho nxa sihamba sithembakele kulesi sivumelwano noJehova, ebese sinika isithembiso sokubana ngalobo budlelwano phakathi kwensizi, phakathi kwenswelo, phakathi kokuhlupheka, phakathi kobunzima ngiza kuliphakamisa ngilidonsele kimi. Siyabonga. Usukhulume kakuhle ukuthi libone ngikwenze ngaliphakamisa amaphiko njani okhonzi. Ngifuna bana uDube akasitshele ukuthi kutshoni ukuthi ngalithwala ngamaphiko okhonzi kabanzi. Mangalokhuze wathi ngiqale lethi background yale ndaba. Ngizananzela ukuthi okweminyaka engu400 or so uIsrael wangena phakathi kobugqili, wangena phakathi kokuhlupheka. uNkulunkulu wenze njani? Weza ubana amkhulule. Ngenxa leyo mbali sifundani ngokuthi ngakuthwala ngamaphiko okhonzi. Okwakuqala ngifuna ukuletha ababukeli ukuzwisisa ukuthi uNkulunkulu uthi kuIsrael libonile ngoba kulesenzo ayisenzile esihle. Ngiphosa umbuzo kuwe mlaleli lo mbukeli ukuthi wena ubonanga yini empilweni ukuthi umlimi ukwenzeleni? Ngoba kulezigaba kulezehlakalo ubona lapha nguNkulunkulu la. Khonokho ngabona ukunanzela umlimi ukuthi khumbula ukuthi yimi. Bese kusithi ubuyele kusivumelano sakhe sosindiso. Indaba esithola lapha ukuthi uNkulunkulu uthatha ukhozi abesefanisa impilo ayenze lo-Israyeli lo khozi indlela lwenza ngayo nxa lufuna ukufundisa umntwana ukuphapha. Ukhozi bathi lona nxa abantwana besesidlekeni so lufuna ukuthi umntwana afunde ukuthi kakuhlala esidlekeni kuphela kuyakhulwa. Luyathatha umntwana luhambe luqonge luye phezulu. Onoba uthi wayebhala ekhangela intaba zaseSinayi ukuthi lephezulu kwentaba bese sithi phezulu kwayo umyekele umntwana esiya phansi. Unina ulesiqubu sokuthi abekhangela umntwana nxa sesiyawuchaya phansi edwaleni uyabe sengaphansi kwakhe abesewela phezulu kwamaphiko kamama. Aphinda amphakamise. Kungadini ukuthi umntwana lokhu kuyabuyiselwa kuthathwa okunye kufundiswe. Lapho umlimi ufuna ukufundisa umuntu oyimi lawo lo mKristu ukuthi ungabona izinhlupho zisiba khona ayisekuthi uNkulunkulu kakho. Okunye isikolo umlimi afuna ukufundisa ukuthi kuyanqotshwa empilweni yesiKristu kodwa ngikhona ngamaphiko angabonakaliyo. Okukhulu ukukholwa kuThixo ukuthi akukhulumileyo uyakwenza. Yikho ethena ku-Exodus 19 verse 4 laphana ethena libonile. Aphinde akhulume futhi Rome 32 verse 10 uthi nginguNkulunkulu akulomunye. Njenga ukhonzela ukwenzayo umama nani yimi uNkulunkulu akulomunye ongaligcina. Noma lingawela phakathi kwengozi yemota, kungaba lendlala, ngithi kungaba lomkhuhlane weCovid, ngingani ngiliyekele but ngikhona ukuthi liwele phezulu kwami ngiliphakamise. Isifunde ke lapha labalali ukuthi kulabo izifundo ezintathu engithola yikuthi ukhozi luphakathi esidlekeni. Lukhutshwa ngunina aluse phezulu alufundise ukuphila ukuthi kuphilwa njani. Ngendlela uyaluhlenga ukuhlala lungekho ndawonye lufunde ukuthi kuyaphunywa. Sikhutshiwe emhlabeni nguJesu. Wasikhupha ngesiphambano okuthiwa redemption. Lathi isidleke ngumhlaba. Uthi kusikhuphile ukuthi asifundise ukuthi nxa ugula hayi angikuyekelanga ngikhona. Nxa kulendlala ngikhona. Okwesibili kuthiwa khona ukhozi luphakathi ngumuzi walo ukuhlala isidleke. uNkulunkulu uthena nxa selukhutshiwe lokhozi lana lufunda ukuphapha lusemoyeni. Sahlengwa sisuke esoneni. Umlimi uthi kasikhuleni ekukholweni. Sisenkambeni yokuya ezulwini ngokukholwa. So kudinga immaturity ngesikhiwa ukukhula. Okokucina ukhozi luyabe selwenkululeko. So lukwazi ukuthi lami sengadinga ukudla laphana sengifundile. UmKristu ungakhutshwa esonweni ungaba umuntu osekhulile esonweni empilweni yesiKristu sokumele
ube ngumuntu ongena emsebenzini sulenjongo sumele ujumayele sumele uhambele uThixo. Balaleli njengebandla njengamaKristu asifundeni ukuthi uNkulunkulu uthi njengoba lesikhuphile kasiwelene emaphikeni akhe kodwa sifunde ukuba semsebenzini kaThixo ngoba sesifundiswa sakhula ekukholweni. Siyabonga. Ngenye indlela Dube uIsrael lapha ngumntana okhozi. uJehova yilo okhozi. Kunjani? Nxa kunyikinywa isidleke njalo uDeuteronomy 32 verse 10 to 12 sisho nxa kunyikinywa lesidleke ubona ngani sifundani kufundiswani ngoIsrayeli uDube sethilo ngifuna bona wengeze ukuthi umntwana lo phela nxa ngimkhangele ufana nosane nxa kuthithwa kungabana ubonani ufundani esigabeni esingasoneso. Le indaba enkulu le. Now ukhozi lufika luphose umntwana. Luqede lapho lumlande. Kuveza ukuthi lona yilo lulamandla. Mana ngikulethe ubuthakathaka. Yilo lulamandla. Impilo yomntwana ongakwazi ukuphapha emkhathini is totally dependent kumama. Iyame kakhulu kunina. Lanxa engakwazi lutho ezama ukuphapha. Ukuphila komntwana kuyame kubani kunina. Olezigaba njengamaKristu empilweni yethu lapha nxa siphila abafundisi. Ofika khona ucabanga ukuthi hayi lapha sengilukhozo luphosiweyo njengalolu olungumntwana. Hayi funa amandla lobuso bukaNkulunkulu yabungasanjani sungasabuboni suthandabuza ukuthi uNkulunkulu engabe seduze kwami phakathi kwalezi izilingo kodwa inetshilo ukuthi akula silingo esiza kwehlela singaphezulu kwamandla kabani akho. Now lapha ngifunda njalo sifundiswa ukuthi uNkulunkulu ngusomandla. uNkulunkulu lamandla ovumayo ukuthi izimpilo zethu zingathatha luphu luhlu luphu hlangothi ukwenzela ukuthi sifunde ukundiza ukwenzela ukuthi sifunde ukuphapha phakathi kweziphithiphithi laphakathi kwezilingo. Kasinikeleni impilo zethu ngokugcweleyo kuNkulunkulu. Sizabona ukuthi kulezi insizi kulezi inhlupho siza kwefunda ukundiza ngokukholwa. Siyabonga kakhulu. Ngizwa lesithi lezi sibonakala sosothando. Ngizwa lesithi lapha uNkulunkulu wakha ukuthi uIsrayeli abe lokwethemba yena nxa ethiwe emoyeni uzabe ethemba ukuthi nangu umuntu ozanjani ozangisiza phakathi kokuhlupheka. Ngifunda futhi ukuthi uNkulunkulu ufundisa uIsrayeli ukuthi akhe ukukholwa kwakhe. Nxa ukhozi luthiwa emoyeni aphana kundiza engqondweni kumele ukuthi sesiyatshayela phansi kodwa yi-training yokukholwa. uIsrayeli kumele afunde ukukholwa amthande uNkulunkulu ayame kuNkulunkulu. Sengani nathi njengabalaleli singafunda into efana nayo. uNkulunkulu udinga bana seme kuye simthande. Abantwana abancane nxa bekhula bayadinga uthando lwabazali. Abazali babanakekela futhi bababhasopa entweni ezinjani eziningi. Ukubavikela lokhu kwakho ubudlelwano ukuthi nxa bekhula besiba ngabantu abadala labo bafunde ukuthemba abazali. Now uNkulunkulu uthi uIsrayeli usaselusane. uIsrayeli usasemncane kulesi sivumelwano. Kodwa uIsrayeli kumele akhule la yenelisa ukuzimela la yenelisa ukuphila. Ngakho ke ngizamthatha ebuncaneni bakhe ngimfundise ngimakhe ngimgoqe. Okwakho Israyeli isivumelwano esinayo. Okugoqa uIsrayeli isivumelwano esinayi. Lokhu kwenziwa ngesifundo sanamhlanje esithi isivumelwano esinayi. Nxa esenza njalo sokuveza ukuthi uyabonakalisa ukuthi Israyeli nansi isibona sonjani sosindiswa beyiphetheni ukubana usindiseka njani. Ufunda lapha esothi singu6 verse 6 7. Esothi 6 verse 6 7 ithi ngakho ke
tshono kubantwana bakwa-Israyeli ukuthi ngiyinkosi njalo ngizalikhupha lisuke ngaphansi kwemithwalo yamaGibhithe ngilikhulule ebugqilini bawo ngilihlenge ngengalo eyeluliweyo langezigwebo ezinkulu izigwebo bambani khonapho njalo ngizalithathela nina libe yisizwe ngizakuba kini nguNkulunkulu njalo lizakwazi ukuthi ngiyinkosi uNkulunkulu wenu olikhupha lisuke ngaphansi komthwalo waseGibhithe. Kulesifundo bani bathandekayo esisithola kuwona lamavesi? Kuyalivesi ngisanibona ngiyifunde na. Sifundani ikakhulu lapho ukuthi khona ngizalikhulula hathi kuphela la ngesigwebo ngesilungu i-judgment angithi sifundane ngakho khona usindiso lesigwebo ku-Genesis ku-Exodus 6 la ivesi ngelika 6 kulamabala amabili angithathekisayo elokuqala yikuhlenga elesibili ukukhulula amabala la asetshenziswa ngendlela esondeleleneyo alobudlelwane obuseduze kakhulu. Ukuhlenga ke yikuthi ukhulula ulutho kulembadalo. Nxa usiyahlenga ulutho kumele uhambe ulalokho ozafika uhlenge ngakho lolu lutho lwakho. Now ukukhulula yikuzwela umusa ulutho ubususithi hayi lokhu ngiyakukhulula. Ufana lawe mfundisi Dube ungahamba egangeni ubususiyabona ijuba egangeni ubusulihawukela leli juba uhambe lalo ngekhaya. Ungafika ngekhaya ufika ulivalele ijuba usubona ukuthi hayi ijuba leli kalikhululekanga kodwa ijuba leli alisaphili kuhle ubususithi hayi ijuba leli ngifuna ukulikhulula ngilekele lihambe. Kuthi ukuthi ukukhulula yikukhulula ulutho kungela mbadalo kungela nhlawulo kodwa ukuhlenga kulenhlawulo phakathi. Nxa kuchasiswa ngokujulileyo lawa mabala athi wona uNkulunkulu ekhulula uIsrayeli eGibhithe njengoba sifundile kundinyana kwaziwa ngekhaya esiya eKenani uNkulunkulu wakhulula ibale lisetshenziswayo ngelithi uNkulunkulu wakhulula uIsrayeli ngoba lokhu kwenziwa kungela mbadalo kodwa kwenziwa ngomusa nangesivumelwano nangokuthi uNkulunkulu wahawukela ubani uIsrayeli. Kodwa eTestamentini elitsha ngapha sihlangana nomsindisi uJesu Kristu esiza ezohlawulela isizwe sakwe-Israyeli ezoba ngumhlatshelo lembadalo yesono. Now uNkulunkulu uziveza ku-Israyeli njengoNkulunkulu okhululayo, uNkulunkulu osindisayo, uNkulunkulu ohlengayo futhi njalo. Siyabonga kwana uNkulunkulu ohlengayo, uNkulunkulu onjani osindisayo. Ngithatha lapho thina khona akungitshele Dube ukuthi yisibonelo bani ikakhulu evesini namhlanje. Ngakho ke tshono kubantwana bakwaIsrayeli ukuthi ngiyinkosi njalo ngizalikhupha lisuke ngaphansi komthwalo yamaGibhithe ngilikhulule ebugqilini bawo ngilihlenge ngengalo yami. Ibisitshela ukuthi uzawafaka elizweni and so forth esithembiso. Sibonelo bani sosindiso kule verse lokho zisechilo maqonana lokuhlengwa maqonana losindiso. Sibonelo bani kathesi nxa singakhangela impilo esiphila kathesi sikhangela lesithembiso sikaNkulunkulu. Siyabonga abathandekayo. Sikhulumile siqalisa lapha ukuthi uIsrayeli simfanise ngokuthi usesidlekeni. Babe seGibhithe esidlekeni. Esidlekeni inyoni lana iyabiya lokudla ifaka. Umntwana njalo uthi kuyadliwa kuphela. Ngoba kumele ukhule. uNkulunkulu wayebafaka eGosheni, ilizwe elali lomvundiso kulento zonke. But umlimi wasenyika isidleke ngezinhlupho zeGibhithe. Sokusuka lapho sokuyiwe ekhaya. Lathi ke uJesu wasesithi ngikubele ngilitshengisa umhlaba selihlale kuwo. Ngakhupha uIsrayeli ngamthungamela wafika ekhaya. Lina ngifuna ukuzolikhulula igazi lakhe esiphambanweni. Lahlawula izono zethu ukuze sikhululwe hathi kuGibhithe esiyibona ngamehlo esegazini eyesono. Nxa usukhole kuJesu usukhutshiwe eGibhithe isidleke sinyisiwe zinhlupho kodwa ukhululekile silindele ukuyafika ekhaya kwelinye ilanga. UTimothi lapha oqala ngo2 verse 6
lo Marko 10 verse 45 kuthiwa impilo yakho uJesu ngokwakhe yiyo inhlawulo eyathenga umuntu ukuthi asindiseke. So ngenye indlela sihlobo zithandekayo asibongeni uThixo ukuthi isivumelwano seSinayi kasimanga entabeni. Intaba yeCalvary yiyo ephila kahle esikhululwa khona kuyo ukubana igazi lakhe lisihlawulile ukusibuyisela. So okukhulu yikulalela isivumelwano seSinayi segazi kaJesu sili amukele sikhole kuye sakukhululeka impela. Now okuhlengwayo lapha ngabantu angumuso mangalisayo Kakhulukazi. ukuthi sinanzelele ukuthi ezintweni zonke ezisemhlabeni uNkulunkulu uyazinikela ukuthi ezohlenga abantu endaweni ezithiyene. Amen. Okunye sikuthola lapha ebengicabanga ngizakuzwa komunye wethu ukuthi ukuhlengwa akuhambi ukuhlengwa kodwa kuhamba kunokwahlulela. Kunjalo. Bonke abantu abathwalise bonke abantu nzima bazakwahlulela. Ekuzeni kwenkosi kuzaba lezigaba zabantu abanjani ababili. Laba bathi ngilindele yini inkosi yami iza kungikhulula lalabo zakubalela ngaphi ezintabeni. Siyabonga ukuzwa ngencazelo emnandi kangaka maqondana losindiso. uDube uthe cina wathana phela kuhlenga lokho akuphele entabeni yaseSinayi kuphela kuyaphambisa ngaphi kuCalvary. Ngifuna uNdlovu akasitshele ngendaba yesivumelwano saseSinayi entabeni. Now kuzo zonke isivumelwano isivumelwano lesi senziwa entabeni yikho kuthiwa isivumelwano saseSinayi. iSinayi intaba. Now ungafunda eBhayibhelini uzathola ukuthi izintaba zilomutsho njalo izintaba ziqhakathekile. Ngike ngadinga lapho ukuthi yiphi intaba ende kulazo zonke esiyizwayo eBhayibhelini. Abahlola imbhalo bathi uMount Ararat. Bathi uMount Ararat le inde okwesilinganiso esedlula xa ubala uvula amafidi lapha ayedlula 16,000. Kuthiwa then intaba elandelayo ngobude kuthiwa yiyo ke uMount Sinai. uMount Sinai kuthiwa nxa uvula amafidi le intaba iyi7,497. So uNkulunkulu wenza isivumelwano endaweni ephakemeyo, endaweni ephezulu. AmaJuda akholwa ukuthi indawo eziphakemeyo zindawo eziqhakathekileyo, indawo zokuhlangana loNkulunkulu ngoba intaba inde so iphezulu iduze lesibhakabhaka. Bese besithi hayi lezi zindawo zokukhonzela, lezi zindawo zokudumisa. uNkulunkulu ebesekhetha indawo enjalo ukuzoletha lokukhumbuza uIsrayeli ngani ngesivumelwano. Namhlanje ke intaba yaseSinayi kuthiwa ingumfanekiso wesivumelwano. Konke kungakhulunywa ngeSinayi as long as ungakakhulumi ngesivumelwano awuqalisa ukukhuluma ngani ngentaba yaseSinayi. Okwaziwayo okumqoka ngentaba yaseSinayi imithetho kaNkulunkulu eyisivumelwano sikaNkulunkulu. uNkulunkulu uthatha indawo ephakemeyo abakhonzela kiyo, indawo abayihloniphayo amaJuda. Kuthi hayi buyani lapha ebamukelise imilayo kaNkulunkulu. Kuthi ukuthi ekukhonzeni kwabo, ekudumiseni kwabo okuqhakathekileyo yikulandelwa kwemithetho eli10. Namhlanje kithi nxa singamakholwa aqotho, nxa singamakholwa azinikela kuSomandla, kumele sibe yingxenye yalokho okwenzakalayo entabeni yaseSinayi. Samukele imilayo kaNkulunkulu njalo siphile ngayo, sigcine, siyenze. Siyabonga kakhulu samukele imilayo kaNkulunkulu. Dube kungenxa yani kwathi ngemva ubana kwamukele imilayo kaNkulunkulu, uNkulunkulu wasithi abangakhele ithabalekela wayefuna abafundele ngethabalekela. Indaba igxile kakhulu ekwazini ukuthi uNkulunkulu ngubani. Usesukela phana kwaphazima entabeni. Umthetho kaMlimi wawunika eqale waphazima futhi watshengisa ukuthi lingathi ngehlukene lani. Lo mthetho wakhe futhi walotshwa ngomunwe okaNkulunkulu
olilangabi lomlilo. Uthi ke ngakhelani ithabanikeli ukuze nihlale phakathi kwenu. Umhlengi uJesu wayengafiki. So ithabanikeli liyinkonzo yokuba bafundisa ukhona oza kuzalwa abe sesiba phakathi kwenu onguye umhlengi ngokwenza inkonzo leyana yemhlatshelo babe chumayela ukuza kwaJesu. So isivumelwano seSinayi awungeke usikhulume ukhupha umthetho wakhupha uJesu kundawonye ngoba umthetho ilizwi likaNkulunkulu. uJesu ungulizwi engumntana kaNkulunkulu enguNkulunkulu. So ngenye indlela amaKristu ngasizafuna ukuba amaKristu azafika ezulwini asihloniphe umthetho kaNkulunkulu bese samukela isivumelwano esitsha segazi likaJesu. So kuba nxa sesikuKristu konke okulotshiweyo siza kukwenza ngoba kuthiwa akukho okumthokozisayo ngaphandle kokumlalela. Lo ngethabanikela ubonani njalo uDube sethile. Kuyini esokufunda kakhulu ngosindiso? Ithabanikela liba ngutitshala kanjani ngosindiso lethu? Akuchaze mbijana indaba yesithabanikela. Ithabanikela lele silibona livezelwa uIsrayeli ngenxa yesivumelwano lilethu ukuthi uIsrayeli azilungisise ukuze ame aqonde amelane noNkulunkulu. Kusho ukuthi uNkulunkulu unika uIsrayeli imilayo le lokukhonza uNkulunkulu ukwenzela ukuthi uIsrayeli ame aphelele enelise ukubona uSomandla. Siyabonga kakhulu. Sizananzela abathandekayo ukuthi Exodus from chapter 19 uzefika kuchapter 24. Njalo sike satsho uqaliseni ukuthi uIsrael sehlale kakhulu ebugqilini. uNkulunkulu oqotho semlahlekele. Nxa esiza eSinayi laphana usezefundiswa number 1 indlela zokuphathana, indlela zokubusa, umthetho kaNkulunkulu. Leso sengena ini ithabanikela lapho uJehova athi ngizahlala phakathi kwenu liba abanjani bami. Kwesokungena ke ukufunda lokuzwisisa kabanzi ngeqola njani losindiso. Yes. Ngiriba umbuzo lapha engifuna ukuxoxa ukuthi kathi manje nxa phakathi kwamaKristu singathi thina umthetho sowadlula usasebenza. Khona isivumelwano kuAdam eqeda ukubuyiselwa ukuthi ahlale ensimini esesenza imhlatshelo sasikhomba uYesu. Kwabuya kubo Abraham umlimi lokukhuluma ngelizwi elifananayo. Siyabe sesingamaKristu alobuKristu yini? Ngoba lapha indaba yesivumelwano bathandekayo labalaleli ayiqalisa ngeSinayi. Umthetho ovela ukhona uAdam edalwa. Kodwa umlimi lapho sewuveza ukuthi indaba elikhohlwe yalahleke esimini nansi sengiyivuselela. So kule ndingeko lokusweleka kokuthi isivumelwano asiqalisi ngami esengizele namhla ngesayizolo kangisikholwe ukuze kucineni ngisindiseke labayizolo lami isindiso kuJesu ofana naye. Nxa ngikuzwa kuhle Dube wena ngamazwi amafitshane uthi isivumelwano ngumthetho. Kunjani? Ilizwi kathi ngumthetho. Isivumelwano ngumthetho. Ngaphandle komthetho kakula sivumelwano. Kusho ukuthi izithembiso zonke zihamba lesivumelwano. Nxa abantu bengayamanga emthethweni babazamukeliswa izibusiso lezithembiso zani zesivumelwano. So kuqakathekile ukuthi enkolweni ezijiyeneyo abantu abakizo bagcile futhi lasemlayweni kaNkulunkulu. So kulezo yezwa abantu besithi hayi imithetho siya-expire. Imithetho esisebenza kathesi ile etholakala eTestamentini elinjani elitsha. Kodwa uNkulunkulu uyasivezela lapha ukuthi hayi imithetho iqakathekile kuzo zonke isivumelwano. Njengoba isivumelwano lesi sifundile emavikini adlulile ukuthi lesi isivumelwano saphakade, isivumelwano esizakuma kokuphela. Ngezinye indlela ukugcinwa kwalowo mthetho kuyakuma kokuphela. Khona bomlilo yikho uJesu lapha nehambe kubaFarisi. Wathi nxa lingezwanga uMose liza ngizwe njani mina? Ngoba ngakhuluma uMose ukukhuluma kathesi ngangitshintshanga. Now uNkulunkulu ubuya azogcwalisa. Uzogcwalisa ini umlayo. Sihlangana loNkulunkulu mana mbuyele endabeni yezintaba lya. Iyakhumbula ku Mount of Transfiguration. Right. Ukuthi uNkulunkulu
kwavela bani? Kwavela uMoses, kwavela lo bani? Kwavela lo Elijah. uMoses nguye waphiwa ini? Umthetho. uNkulunkulu ngezinye indlela uveza ukuthi hayi Moses ibhururu wami, imilayo leliyani engakunikayo lami njengoba sengithethe isimo somuntu ngigcinile leliyana ini imilayo. Angikwenzanga lokho kuphela kuwe kodwa ngikwenze lalokho okukholwa ngabaprofeti, inleko zikaNkulunkulu. Konke lokhu ngizile ukuze ngenze njani? Ngikugcwalise. Ngezinye indlela lo nkulunkulu uJesu laye waphila ngokwesivumelwano sasentabeni yaseSinayi. Haleluya. Siyabonga kakhulu. Indlela elilethe ngayo ingenza ngicabange ngoExodus chapter 19. Ngahle sisukele evesini ka4 segcina evesini kabani ka6. Ngizayibala la. Uthena evesini lika4 esiqale ngayo. Nibonile lokhu engikwenzile kwabaseGibhithe nokuthi nganithwala ngamaphiko okhonzi nganisondeza kimi. Ngalokho uma nilalela nokulalela ilizwi kabani lami. Bamba lokho, nilalela ilizwi kabani lami, indaba yokulalela ngithi nigcine isivumelwano sami, niyakuba yigugu kimi kunazo zonke izizwe, ngokuba umhlaba wonke ungokabani? Ungowami. Nayo isitevesi ka6, nibe ngumbuso wabapristi kimi nesizwe esingcwele. Yilawo mazwi oza kuwakhuluma kubantwana bakwa-Israyeli. Andikwakhuluma noMose phezu kwentaba. Yes, bathandekayo. Sifundane ke kulokhu uIsrayeli lo nkulunkulu. uNkulunkulu sikhuluma lo-Israyeli ngale indaba kulamavesi Ndlovu. Kuyini ongasitshela khona? uIsrayeli, isivumelwano sikaIsrayeli noNkulunkulu. Now uIsrayeli ngamaJuda. Njalo amaJuda ngesinye isizwe esingamamkelanga uMesaya. Lanxa laba bantu bekholwa ekugcineni iSabatha, kodwa uMesaya abanjani? Abamamkelanga. Lanxa abantu laba bekholwa ekubiseleni kwethumi leminikelo, kodwa uNkulunkulu abanjani? Abamamkelanga. uNkulunkulu bengamamkelanga njalo mlilo. Isibusiso sokugcina iSabatha uNkulunkulu uyababusisa nxa begcina iSabatha njani? Ngcwele. Nxa bebisela kwethumi uNkulunkulu yenze njani? Uyababusisa. Yikho ke namhlanje ngale imithetho emibili egcinwa yilesi sizwe esamaJuda namhlanje, uzathola ukuthi isizwe esamaJuda isizwe esilenotho emangalisayo emhlabeni as we speak, ngoba sigcina iSabatha, ngoba lesi sizwe futhi sibisela kwani? Sibisela kwethumi kukaNkulunkulu. Sifunda ukuthi kuqakathekile ukuthi silalele njalo senze imilayo kaNkulunkulu. Ukulalela imilayo kaNkulunkulu lokulalela izimiso zesivumelwano kulesibusiso. Nxa singenza okufunwa lilizwi likaNkulunkulu lokufunwa isivumelwano, uNkulunkulu uyasibusisa. Kodwa singekela ukwenza kulesiqalekiso esisilandelayo. Ngiba lombuzo kuDuke la. Emva kwana uNdlovu sikhuluma ngokulalela. Ayinto ukuthi ukuqakatheka kwenzani? Ukulalela Ndlovu. Qakatheka ukulalela. Sibili, ngifuna unike impela izinto ezingu2. Kuqakatheke kangakanani lokhu ukulalela maqondana losindiso? Okwesibili, sifundani kulesi sahluko ngodaba losindiso ngokukholwa? Siyabonga. Siqhathanisa losindiso ngomusa na? Into zangiseduzane kakhulu ifaith, usindiso ngokukholwa, usindiso njani ngomusa. Ngiqala ngicabange ukuthi uIsrayeli laphana ethiwa kaphume eGibhithe, kwakudinga ukuthi abe lengxenye ayenzayo, ukuthi ayicorporation. uNkulunkulu uqalisile into ufuna ukumsusa, uthembisile. But nxa wayengayekela ukwenza ukutsheliweyo, sikasalalelanga. So indaba yokulalela ilengxenye enkulu ekutheni umuntu asindiswe. Ilizwi lingatshunyayela lize endlebeni yakho,
ungaliza ungasayenzi kusho ukuthi lokhu ungazwawuzwanga ngoba kuthiwa ubusisiwe nguSambulo 1:3 ozwayo abe sesenza. So indaba yokulalela ifuna ukuveza lapho ukuthi isithelo sokukholwa. Umuntu angakholwa kuJesu abe selalela kusho ukuthi ukukholwa kwakhe kulezithelo zokuthi uzakwenza lokho okukhulunywayo. So Israyeli wenza ngokuthi afake igazi emgubazini wakhopharetha loNkulunkulu okhulunywe yikho wahlengwa waphuma eGibhithe. Lathi namhlanje bathandekayo uthi kusifakile kulomhlaba umhlaba usonakele waseletha uYesu ngesivumelano sona sikaMosi esibika ngentaba yeCalvary kaDesi ukuthi igazi likaJesu ungalikholwa uJesu lo ulamandla okungisusa phakathi kwesono bese ngiphila ngisemhlabeni wesono ngingasowo umhlaba sengibuswa nguYesu Kristu. So uNkulunkulu ukusindiseka komuntu ukukholwa kuyazala ukulalela bese kusithi umusa kaKristu susebenza emntwini okholwayo. Ungathatha umusa ubususala ukukholwa umusa wakho akawusebenzi kufana ukuthi uhulumende obusayo abesesithina ukhulula abantu ejele athi phumani lonke ngamandla ami awestate okubusa. Ubusuphuma uthi anti ngikhulule uqalisa uyawenza icala futhi uyabuyela futhi phakathi ngoba wena udela umusa lona wawenza kani awusebenzi. uKristu gadakela achitheka awulivali ukuchitheka but ungalidelela ulishaya indiva uzawulala ubotshwe yisono awukhululeki. Umusa usebenza emntwini ozawukholwa ngawo usukholwa umusa lo sokuzala ukulalela singumntaka kaKristu. Khona ukulalela Ndlovu. Nxa sithi umuntu ulalele kuyini impawu bani ezibonakalisa ukuthi umuntu uyalalela. Maqondana nalokho esifunde eBhayibhelini, iBhayibheli nazo ukuthi kulabantu abaningi iBhayibheli likhuluma lokho ubona umyeni ukuthi ngiyalalela ngenza lokho ngenza lokho impawu zokuthi ulalele sizibona ngani. kuJakobe 4 ivesi ngelika 17. Amen. Ithi yona lo kwazi okuhle okumele akwenze. Sure. Ngezinye indlela kumele alalele. Umuntu uyakwazi okuhle. Uyakwazi. Kumele alalele lokho kuhle ebese senza lokho kunjani okuhle. Kuthiwa lo muntu engekele ukwenza njalo kuthi ukuthi senzi so. Selecala sibi. Icala yikungalaleli. Kodwa okuhle okulesibusiso ikwenza njani ikulalela. Ingoma ithi yona lalelanini akukho okuthabisa inkosi ngaphandle kokuthi njani kokulalela ilaleli. Ngezinye indlela abantu bengenza kwabo ngokungalaleli bayona ngasingajoyinini abantu abanjani abonayo bekwazi okuhle kumele banjani bakwenze bese bezenzela okwabo. Sifundele kuSamuel ichapter ngelika 15 ivesi ngelika 22 lo 23 ikhuluma indaba ebuhlungu ngokulalela. Ukulalela into esesiqongweni luphawu okumele lubonakale ebakhonzini bakaJehova. Ukuzithiba kuvele kulaleleni, ukulunga kuvele kulaleleni. Konke ukuqotho konke esikubalisa njengezithelo ezinhle kukholweni kuvela ekulaleleni ilizwi likaNkulunkulu. Singekele ukulalela ilizwi likaNkulunkulu ukuthi sizoni nxa sizoni singabalahliweyo. Yothi ngiyibalekele ivesi othe ngiyibale uSamuel wathi uJehova uyanamela yini iminikelo yokushiswa nemihlatshelo njengalokho enamela ukulalelwa kwezwi likaJehova na? Bheka ukulalela kuhle kunomhlatshelo nokuqaphela kuhle kunamanoni ezinqama. Ngokuba ukwambuka kunjengesono sokubulala nenkani ifana nokukhonza izithombe namatherafi. Ngoba ulilahlile ilizwi likaJehova naye ukulahlile wena ukuba ungabe usaba inkosi. Mana le enkani zayitshela uDobi. Now lapha kuthiwa ukulalela kuhle kulani bathandekayo kule mihlatshelo. Imhlatshelo leyo uIsrayeli uyenza umhlatshelo ngoba kulicebo likabani likaNkulunkulu elokusindisa ubani uIsrayeli.
yikho sithi bayenze ini imhlatshelo. Na ungenza umhlatshelo ungalaleli ilizwi likaNkulunkulu kuthi ukuthi uyona manini ngilethe umfanekiso kaCain loAbel. uCain loAbel lapha sibabona bonke belethe imhlatshelo yabo kubani kuNkulunkulu banikela emathebenekilini banikela umhlatshelo. Kodwa omunye unikela umhlatshelo ngokulalela ilizwi likabani likaNkulunkulu. Omunye unikela imhlatshelo engayenzi intando kaNkulunkulu, engalalelanga intando kabani kaNkulunkulu. iBhayibheli lithi ukulalela kuhle uwedlula ini umhlatshelo. Kuthi ukuthi singakwenza konke. Now ukulalela into etholakala phakathi. It's an inward experience. Asonto ebonakala phandle. Kulezinto eziningi balalela esingazenza ezibonakala phandle. Bese sibona ngani sihamba ngokuqonda. Singagona amabhayibhili siyafaka emakhwapheni lapha abantu bethi nanzi yaninceku zikaNkulunkulu, nansi yanincekukazi kaNkulunkulu. Kodwa phakathi kwethu nxa singalaleli uNkulunkulu konke kuyize neze. Siyabonga. Isithembiso. Yazi ukulalela kulesithembiso sinjani? Esihle esimangalisayo. Kunjalo. Konke kuhamba kuhle sindawonye. Inkosi iyakhulula abantu bayo, yenza yini isivumelwano, bayavuma abantu. Konke lokho Nkosi wethu ukutsho kuSuthi 19 sizakukwenza. Konke sakwenza. Inkosi esicabana sinjani sikwenze. Angithi? Kulamabhuku amathathu uRoma 9:31 zayibala la ithi kepha uIsrayeli elandela umthetho wokulunga kafinyelelanga emthethweni ngani ngoba akabanga ngokukholwa kodwa kungathi ngemisebenzi baqhuzuka etsheni lokuqhuzuka. Ngiyindlela bathi sakwenza kodwa kanjani abawulandelanga. Dube sifundani ngendaba yokuqakatheka kokulalela. Uthatha lapho othe uzacotha umgcwasele khona. Angazi balaleli abafundisi lapho kambe leyamuzwa umlimi uhlokhe ephinde indaba le. Uverse 23 ichile mina inchayisa ngovalo. Ithi ukuhlamuka kunjengesono sobuthakathi. Ibisiphinde sithena inkani njengesono sokukhonza izithombe. Uthi kufuna ukuveza ukuthi angakhuluma ulutho ungayenza okufana lalokho umuntu emakhulumileyo. Yikho umama kaJesu wathena ku 2:5 uJohane yenzani konke azakutsho. Uthi kufuna kwenziwa ukukhulumileyo ukuthi ukubona ngani kunzima kumbe kulula ayisondaba yakho nami okwami yikwenza. Ngifuna nje abalaleli sifunde lapho ukuthi uNkulunkulu uthena angakhuluma unguNkulunkulu ukudlula thina imicabango yakaso yethu asenzena akutshoyo kulungela ukuthi sisindiseke. So indaba yokulalela igabhela konke ukukhola esingakuzicandela khona. Imicabango lenkolo esingazingekethu asibuyeleni kuJesu eBhayibhelini elizwini senze okwelizwi sizaba ngabantwana bakaThixo. Asisindiswa yikulunga kwethu kodwa sisindiswa yikulunga kwalowo sibizile. Amen. Siyabonga bathandekayo. Indaba esifunda namhlanje uJehova bana asikhulule emandleni esono. Sikhulula ngokulalela lokulandela intando kaNkulunkulu. Amen. Ngokuvuma uJesu Kristu aba umhlatshelo wethu. Kulengozi ukungalaleli siphethe amabhayibhili izwi kaNkulunkulu. Siyakhuthaza nje abalaleli asigcineni isabatha lakhe njengakhona ulithilo. Kasilandeleni konke okutshiwo iBhayibheli njengalokho kunjalo singakhiphi singengezi. Singani inkosi ngasebusisa abathandekayo nxa singafunda isifundo ngendaba yosindiso kaNkulunkulu aluletha kithi. Ngamazwi siqale ngawo. Lokungaba kuhle ukuthi njengamaKristu siphuze okuzwayo emthonjeni wosindiso. Mfundisi Dube sawucela sivele ngomthandazo. Asikhuleke nini. Baba wethu osezulwini. Kuhle ukulalela kutsho ilizwi lakho. Susifundisile kubana uIsrayeli wazama ukuzibazela ubungcwele bakhe wamonyuke ekukholweni
akungene kuluntu olukhona namaKristu umhlaba jikelele usifundisa ukukulalela kuzenza sibe ngabantu abakho. Ukukholwa akususi kulalela ngoba ukukholwa sokulishiya ilizwi kasokukholwa kaThixo. Ngenela kumaKristu wonke labantu bonke abangakwazi ugqugquzele usibizele ukukholwa ekugcineni esikukhulekelayo baba ukuthi nxa ususiza ngalezi inkonzo lezifundo sibe khona ekhaya ngoJesu siyabonga siyakhuleka. Amen. Amen.